ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Usambut Menteri Rangba jong jelau ba Presiden Tensong ula kentu ya ka sengsan Partai Bharatiya Janata Party bagadai ban seiru dagi saki satar om ban syuhe tang kateng am halor ke jingkeno bamsap ya ka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance. Habaya keren bat kilat pathai kubor uba Presiden Tensong ula ong baka BJP kadai ban penbet chua yala ka yeng ka sem lajong namar kumba ka pau syabar layo i baka don ka jingbum ya sungthu jingmut apdeng ki nongkit kam jong ka party bat ki MLA namar habau Presiden Ukraine da kumwei kar baki MLA pat ki keren da kumwei. Their house is not in order. Ngasui mga i kumba kayeng jogi kamlong in order. Lada mentak skimi na state president da kawai kasur. Next day la dami na niki honorable MLA jongi da kawai kasur. Tengah try hanta hab ya bu jekli mangiru. But kejingi kelong it seems something wrong somewhere. Haka baka house jongi mat kamlong in order. Te ya kani nga try nga i hanta. Haka ba kinhab an perkhat sanhi ba. Markomong opila ki keno kom tamot ki keno lang ya baru. Habis kong MDA government kebut ya borok ki MLA ki badan apa government kebut laisa kena lah. Kena kadang masuk pun orang ba kin happy ba nak kalian ke parti bat nak kalian ki MLA jom ke parti lah kamu nurut bahkan nung ibe hikmat upai ba kapahai ba kin ja kin ya syong kin ya sort out khanam ba ki ek borok kin long ki biai bekia. Ni isu ngopi ke ba time and again ngai i ka aka statement ai ina kinong kitkam la ne naki leader jongka BJP state unit megala ke ba yai kren denai kamin ka baki ki kren ki ong ba ka district council hakwe dei bat kening ong pi ngila dep bu ya ka team na ka directorate of accounts treasury hakabakin go into the detail hatu kadon sisan em kata ka miss utilization of central fund hapo Garo Hills nangta komopi aneng layo ikini ke dan ngi decide agले government bangin hapan tha ikani bat matang idang up ya kata report tenang tang yo isu ke statement ba kidang ong biang ba kadang kene ke government MDA government kade ke government ka ba imda ka corruption kene tai tengang aku abang ju ong biang tang oi. If you have once you go for the allegation like that, please substantiate it. Sengau bahada substantiate. Namar bela you bapinsu kuno bay baka MDA government. Kalong ka government ka ba pamsap, ka government ka ba imha ka corruption nga try kata it's totally wrong. Pet ru iyaki kam ki bingilan. Namar upat ba kang fiutip. Yo i ka bangi tray to kata isu ba ki ong ya kata illegal movement of gold drop ya kata mau pi kala don lepas standing order bangi na government nila authorize ya ka district administration bat kumju ru ya ki SPs jong barok di district bakin long proaktif hak we dei berkani bat ru bakin seize ya ki jatrok ki bakum kita ki bayat illegal khanang balong ba ngin ai ka punishment baru undai dangata ngin yad sapok ka kut kat kum ka an ka ba lapan kubuar ya ka serta